Kardom nili uruning tikathar karbeng long news arning ang sama berta pini langkonita. Karbi Anglong District Commissioner Punjab on Lindsay Dipwa Hithialong Kepang Therasai Kiklempon. Piniar Koini Phaing Koraket Homani, Karbi Anglong District Commissioner Nirula Phangchopi ACS Penchapater Pipon along Women Green Moment NGO Long Nit Lapen Dipu Press Club Atum Cherabdun Si Pini Nitaji Subhas Chandra Bose Mahangat Hegani Pachaton Si Dipwa Hithialong Kepang Therasai Klempon. Bangsu cleanliness mati ke pang Therasai ke claim pon lage asam malong rialong ke do a district tinalong ta ar koini phai kriser capen inkora pho arnian cleanliness drive mati ke pang Therasai claim pon ang jipo asam sarkar pen ke pangda padudet pen ke pang Therasai claim pon pen pinile thota ilitum bharara deralong british a khai pen kache song mati bharara deraphan kache raidun thiba bangphu Netaji Subhas Chandra Bose mahang kethek arni pachatondon pen ke pang Therasai claim pon lupasi Karbi Anglong District Commissioner Nirula Phangchopi ACS Pen Ningjepo. Assam Arlo Kedo a district along Anta dari Krisel Kepen dari Inkorapo Atarik an ilitum Assam Sarkar pen ilitum si order long lo je ilitum cleanliness drive claim nang jipu laso ating si Karbi Anglong a district along sitame ilitum Municipal Board, Town Committee areas ke do analong anta tarik Krisel Kepen tarik ingkoy rapho anta laso cleanliness drive claim ibom lo lape laso pinita ako nilitum patir pipon susi tarik ingkoy rathom pini tarik ingkoy rathom anike NGO Dipu Press Club lapen NGO to Women's Green Movement lungnit stame lapen Superintendent of Police lapen alang staff lapen DC office staff ado kabe lapen la Ward Commissioner Chairman pen danglok lapen Ward Commissioner tum anda na ketong dun si pili na chito dun si nilitum cleanliness drive nilitum klempon lo lapen kechepang thir cleanliness mate kechepang thir akama bangke ilitum sarkar pen ilitum aphan order nang pinang jila po alam takali ilitum anibang si ilitum akailong ilitum anibang ke claim kada mamolong anstame ilitum cleanliness drive ke do nang ji kechepang thir asai ke do nangi lapen ke bang journey la sarkar pen keping khat ateng pen ason thot si ilitum methang akai long stame anibang a life long stame ilitum chepang thir pon verti pan si ilitum anutin na karbi la kan tayang long ala tu an pun pasta ne chuning ri lo chepang thir ke ilitum akayang bong ka isi asai lo pusi ilitum mathapon nang ko Tiripia Maya Maipu, Sir, Kamsing Hansehin, Ingdeng, Tongke Prakatom Karbi Lameda Maininka, Nisekamai Pisuri Hinira Inkora Pop Harman, Langper Karbi Jutangaklam, Bulonko Maji, Nipai Inkora Plipen, Inkora Troxy, Arkoi, Suri Hinira Inkora Popen, Pangcheng Pon Ikpo, Lasisolang do Karbiara, Duana Panta, Nangchitong Dun Pet Popusi, Ningte Lopusi, Kachuning Rip Pedopon. Itong Dunik Napo Atiria Bangpu, Tuman Sitame Kadoka Bangputa, Nangchitong Dunik Napo. Kacing hon solang do Karbiara ratum hanta labang so melong nang idun jepan nang acetong dun jepan long ria me atum sita me bang thongkep nang cetong dun ik napo atiria bang phu atum man sita me kadok ka be bang puta nang cetong dun ik napo kacing hon solang do Karbiara ratum hanta labang so melong nang idun jepan nang acetong dun jepan asayang deng an ingsam jin pe nang apachun dun jepan adoga we phanta chuning ri iglo ke the ke ding lamet ka ching hon Karbi alam ka ching hon korte ingjir kobe kimi hamphanga song ke do an atum phan sitame nang acetong dun jepan chuning ri iglo isi hini hamphanga song atum phan dirta lolong kacopa along ke tokon pedadu alang litum sita me ning oiri na nang litum ta labang so me along me thanga me pu chema thara nang chi tong ji phan chuning ri lo nona phong ame wolong ko ma ji long ali ra champion ke padu ji phan trika ma me tum sang se do de pin pen alang litum penangan kisi kedang patang kai lo Karbi Anglong Autonomous Council man ke the autonomous man ke the toleram rong hang ake haita
adim malang alewang we pustame alangli ladak birtanang en bom lo koson si mesen pen kichun jima laso bang alangli stame birtanang en bom lo lasi kethege dingatum saipu kethege klematum doktor engineer aning kere set kapor hidam karbi arat lo charlie tum an stame labang so melong nang chetong je pansi chuning rilo labang so melong nang chetong dun pen karbi la met kaching honang thek kapaklang somindar kar ararapan labang ilitum ningi siwet pen kachepaklang asong thek ilitum ajakong batheluna karbi alam lan su se kapachan je pan karbi alam met lan su se kapachan je pan bor ipon mana asi tirikam ame atum stame kisi kedang tang ik kai lo penapeng ke ceng lo tang lap po asi kado wirat manta na jetong don erje panse suni ring lo ne pialam ne jingkhon chena karbila merame ame phu ahin pen kachuning rigang tung na pui khala pining pipo karbila merame ame pi ame alabang so ame pi lake olong komaji along si padu iko penap pen ke ame pi ke cheng eglo nelihin pen kachuning riji lapui khala aru ke do ana tum sitame bang thongkep Mahamaya lapen Korkanthi constituency habar malom nongpi mate chaino kinama beha ke claim atuman chingrum si pherang ke mai pedopon Samilangso police station lapen Dokmuka police station ke palo jasmet langlokso Samilangso Bhelo Ghat Borpung lapen Inglonga lok habar malom chainonga beha ke claim atum chingrum si chainonga beha ke claim gidama ke sunga pathak pherang ke mai ke phapon Kidam tangar ko ni phaing ko rai siani Dokmuka long kedo bepar beha asonga mai phubudhe sortero nahem athik ko balong langlok so paklong kam ahabar pen danglok prek cham inglonga lok malom chainong beha ke claim atuman chingrum si chainong ki jor ke nam akisung pathak pherang ke mai ke phapon Pherang ke mai ke pado pona khot alang li tuma hin pen ke than pon laki ki duk det arada dom chaino ka chupang rain pen osumar lo ka charli pen danglok ki su ki unia hot chaino ka georgia phan tebok terai chaino ka jordam jia phan hi thiawe bangso jok beparia tuma phan jornang kok laki beparia tumta nam vek na koklo bonta chaino ki jor mati kenam along sorkar pen aron ke pathik ason soni ke doko ka job chainong ke jor ke nam ahot a hok pet anam long le datlo lasia hok pet anam pen chainong ke nam la pen ke jor long jia phan awar sainang pinang ji pusi so dak pen ke hang pedopon lapen bangso patha karbiang lo tanamas council ke ja tum pen danglok ham phanga song tum ta nang pa jok thap pusi ka chuning ripon alam thi chipeklang pon Samilang so pen long ba morning ti karbiang lo news ini kaming ji kolam the bangke lalo athe rongsar afanda nile tum hang si rongsar pen kadu abi chingrum pet sinile tum kedeng bangso pesmit ke chohang si apangsi konseri cari ke the keding atum bhanta chuning rilo je business behavior behavior ki dopik sita menon bang nile tum gaseme pet lake nong pia business fancy nile tum kang nipon nabang so nong tia business along ahok lo mi ben rong sar kaning ji sona thotle thota sonche ningji thunet nangnak lo jo seta akisung ke penang ana kijok do athe nong pi chupang reng ke partang ko ana por ahut penonis tamin nong pi nang pu ajok pensi nong pi chupang reng lo peneng la non teneng 2025 January coast tarik pinang winili tum press meet kedeng nang ko bangke athe ni to makidu kisung dokok lo kidu kisung dokok bangke jong si nong pi chujor cholang si mi admission pen dam bosonte rong ro bakisung ta jogji pisini tum matha dam pensi pining winili tum press meet ke pha athe bangke ke chujor cholang long penang na kidu kisung do dim bangke nile tum nam pon porong jo ki un e kisung ke rab dun ji pen matha benile tum malum suya post kame bepari penile tum chi hok menile tum hansinangri lorong ro batum kape khane churi dam thek theda joine penile tum manile tum hansinangri joine menile tum pen ke claim dam pa jo wanjia phan
aki hai Dr. Toliram Rohang Pencinglok dak lokal PM Raji Tiso lapin aki hai Lunsing Teron Sar Muhammaya aki hai Lunsing Teron Sar Yem Panda Chuning Rilo dasi nanglitum la chainong beha phan sitame nanglitum NUC pira adan prodan paputhak la Karbi Anglong phana kirap do te bisini nanglitum phan Chuning Ripensin ni lam thela Washington ko East Karbi Anglong District BJP spokesperson atom pen pherang ke mai ke phapon Piniar koini phain kore hiniarni HPFC asa hemalong EKADC BJP spokesperson atom pen pherang ke mai kangnipon pherang ke mai kangnipon angko alam theke patumi hedjong APSL siasong atom pen ingdeng troxy foundation de katalon pon amailong sipsagar IMLA aphan alihi sarpoman pen ka phapon Padolo, Bonta, Halaso Mailong, Ukil Gogoi, Lam Kaningji Pon Kichokchia Jok Lapen Ukil Gogoi, Karbiang Long, Atomon, Jini ne Pinpen, Kalili Kalanglang, Kaningji Tapapatak Perangke Mai in Nippon. Ang Tonalam take Jini Japan, Perangke Ting No Long, Kaningji Ponalam Tele, Arjupon Sina. Japan Gorisu, Apnalage Amar Nimontrona, Apnalage Uncle Kurakane. Jaji press meet to Hose যোৱাকালি APHLC বিলাকৰ যেটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ তাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে আমাৰ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া আহিছে তেখেতৰ যিখিনি ভাষণত যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছে আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজে তাত একো কনফিউজ হোৱা নাই সেইখিনিটোকে আমি ক'ব বিচাৰিছো যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া এটা কথা কৈছে কাৰ্বি আংলং Autonomous State Proti Article 244A Rupayoner Khetrot Teketor Sampurno Samarthoner Kotha Tekhete ullekh korise tat ami adoroni jonaisu jodi hosaকৈ কিন্তু মই তাৰ আগৰ কথাখিনিত ক'ব লাগিব অখিল গগৈ আজি যদি ইন্ডিভিজুৱেল ব্যক্তিগত হিচাপে যদি তেখেতৰ বক্তব্য ৰাখিছে আৰ্টিকল 244A সমৰ্থন তিতে ক'বলগীয়া নাই যদি অখিল গগৈ পাৰ্টি হিচাপে ৰাইজদল হিচাপে যদি তেখেতে কৈছে তেতিয়া হলে তেখেতৰ পাৰ্টি ৰেজলিউশন আছে নেকি প্ৰস্তাৱ আছে নেকি যে পাৰ্টি আমি সম্পূৰ্ণ অটোনমাস ষ্টেটৰ কাৰণে সমৰ্থন কৰিম বুলি আছে নেকি আৰু যদি নহয় তেতিয়া হলে ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ ভাষণ দিব কাৰ্বি নন কাৰ্বি মাজত বিভাজন কৰাৰ আৰু আনফালে যেতিয়া বিধানসভাত যাব তেখেতে আজিলৈকে মই দেখা নাই যে অখিল গগৈ কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰতি অটোনমাস ষ্টেটৰ প্ৰতি তাত বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছে তেনেকাটো দেখা নাই বৰঞ্চ 2013 ত যেতিয়া জাকাস নামত যেতিয়া আন্দোলন হৈছিল তেতিয়া কিন্তু তাত ষ্টেট দিব নালাগে বুলি অখিল গগৈ তাত অল অপজিশন পাৰ্টি যেতিয়া দিছিল অখিল গগৈও তাতো আছে তাৰমানে ষ্টেটটো দিব নালাগে বুলি অখিল গগৈ তাতো আছে মানে ডুৱেল যেটো মেইনটেইন কৰে গভৰ্ণমেন্টৰ জাগাত বিৰোধিতা কৰিব ষ্টেট দিব নালাগে পাব্লিকৰ ওচৰত কাৰ্বি আংলঙত আহিব অটোনমাস ষ্টেট দিব লাগে তো এই কথাটো নিজকে স্থিতিটো স্পষ্ট কৰি দিয়া ভাল যদি হসাকে সমৰ্থন আছে তেতিয়া হলে পাব্লিকক কব কিন্তু তাত এসেম্বলিটো বা তেওঁলোকৰ পাৰ্টিটো প্ৰস্তাৱ দেখুৱাই দিয়ক যে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজক হেতু তেও ভুৱা আৰু এনেকে মিছলিয়া কাৰ্বি আংলঙত যে ইতিয়া নিৰ্বাচন আহা নাই নিৰ্বাচন নহা কাৰণে জিকি গল নেকি বুলি কোৱা যেটো বক্তব্য ৰাখাটো ঠিক নহয় কাৰ্বি আংলঙৰ এটো কাৰণে অটোনমাস ষ্টেটৰ আন্দোলনত বহুত শহীদ হ'ল আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে এই শহীদ সকলৰ সন্মান ৰাখি 5 লাখ কৈ 200 জনকৈ অধিক শহীদ সকলৰ কাৰণে পইচা দিছিলে তো এই কথাটো সন্মান জনাই এই শহীদ সকলৰ সন্মান জনাই কাৰ্বি আংলঙৰ সাংবিধানিক যেটো প্ৰাপ্য সেই প্ৰাপ্য যাতে ৰাজনৈতিকভাৱে যাতে নেখেলে আৰু আমি অটোনমাস ষ্টেট যদি ৰূপায়ণ কৰিবলৈ হলে তেখেতৰ স্পষ্ট স্থিতি দিব লাগে বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছো আৰু দ্বিতীয় কথা তেখেতে কৈছে কাৰ্বি আংলঙৰটো মানে আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ এটিএম সন্মানীয় আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰ অটোনমাস কাউন্সিলত এটিএম বুলি যেটো তেওঁলোকে আখ্যা দিছে বক্তব্য ৰাখিছে কবলৈ গলে লাজ খাব লাগে বুলি ভাবিছো
ক'ব বিচাৰিছোঁ কিয়নো যদি কোনোবা ল'ৰা এজনে কৈছে কোনো চালি জাৰি নোচোৱাকৈ যদি কৈছে এছেছমেণ্ট নোহোৱাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কৈছে তেতিয়াহ'লে ভাল লাগে আমি আশা কৰিছিলোঁ অখিল গগৈৰ প্ৰতি যে তেখেতৰটো এছেছমেণ্ট আছে সমগ্ৰ অসমৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে তেখেতে এছেছমেণ্ট আছে বুলি আমি ভাবিছোঁ কিন্তু এইবিলাকৰ বক্তব্য ৰাখি পেলাই আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ তেখেতে মনোভাৱ আছে ঠেক মনোভাৱ আছে তেখেতৰ সৰু এটা মনোভাৱ লৈ পেলাই সেইকাৰণে অখিল গগৈ পাৰ্টিটো আজি দিনক দিনে মানুহ কম হৈ আছে সেইকাৰণে অখিল গগৈ পাৰ্টিটো আজি অল অপজিশ্যন পাৰ্টিটো তাতো তেওঁ মানে থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছে আজি সেইবিলাকৰ ইগোৰ কাৰণে তো আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি এটিএম হয় কাৰ্বি আংলঙত তাৰ আগত কাৰ্বি আংলঙত কি ৰাস্তা অৱস্থাত আছিলে আজি দিনত কি ৰাস্তা হৈছে অলপটো কওকচোন যে আগৰ তুলনাত আজি কাৰ্বি আংলঙত অলপটো পৰিৱৰ্তন হৈছে অলপটো ক'ব দি অলপটো তেওঁলোকে নিজে চাই পেলাই কিছুমান ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগে বিৰোধী দল হিচাপে বিৰোধী সংগঠন হিচাপে ক'ব লাগে কিন্তু কিছুমান ক্ষেত্ৰত যে ভাল কাম হৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো তেওঁ অলপ ৰাখাটো ভাল বুলি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ কিয়নো আজি চিফ মিনিষ্টাৰে এটা ৰাস্তা নামত এটা স্কিমৰ নামত যিটো মানে কোটি টকা কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে যে সহায় কৰিছে আৰু আগত আমি চিফ মিনিষ্টাৰক আপোনালোকে গম পায় আগৰ ইয়াৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আগত বহুতখিনি চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছে লাষ্টলি তৰুণ গগৈলৈকে আপোনালোকে চাব পাৰে যদি চাই সেইটো টাইমত আমি চিফ মিনিষ্টাৰ লগ কৰিবলৈ কাৰণে 1 মাহ 2 মাহ লাগে চিফ মিনিষ্টাৰৰ তেখেতৰ পৰা লগ কৰিবলৈ কাৰণে তেখেতৰ পৰা আলোচনা কৰিবলৈ কাৰণে বহুত সময় বহুত কাৰণে দিগদাৰ হয় ইভেন তেখেতৰ পৰা মানে লগ পাবলৈ কাৰণে দিগদাৰ হয় কিন্তু আজি সিএম ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাঙৰ ছাৰক যে তেখেতৰ অকল বুলি কোৱা নাইতো কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ প্ৰতি পাহাৰীয়া অঞ্চল জাতি জনগোষ্ঠীসকলৰ সন্মান ৰাখি পেলাই যে ইয়াৰ মানুহখিনিতো আমাৰ এটা যেনেকে ভয়ামত ডেভেলপমেণ্ট হৈছে ঠিক সমানে একেলগতে ডেভেলপমেণ্ট হ'বলৈ কাৰণে তেখেতক আগুৱাই লৈ যোৱাটো অখিল গগৈয়ে কি বেয়া পায় অখিল গগৈয়ে যে তেখেতৰ সমষ্টি যদি কিছুমান কথা উত্থাপন কৰিছে তাত আমি ক'বলগীয়া নাই অখিল গগৈয়ে যদি তেখেতৰ নিজৰ সমষ্টি জাগাত যদি তেখেতে কি ক'ব বিচাৰিছে কেনে ধৰণে কৰিব বিচাৰিছে তাত আমি ক'বলগীয়া কথা নাই কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজে এতিয়া আমি Nihang longri karbi lameda mai pen ingdeng thong kebra ke thom karbi lameda mai ningka ni seka mai pike paman ponjia klamalong ke pang thera sai kedeng pon ada por bhaisar kebalom pen nonang kileji ar koi ni phai ingko rapli pen ingko retroxian ingdeng thong kebra ke thom karbi lameda mai ningka ni seka mai pike paman ponji lang pher karbi jutanga klamalong nihang longri karbi lameda mai atum pen chapater pi ponsi ke pang thera sai kedeng pon labangso ke pang thera sai long ke japon laki nihang longri karbi lameda mai amai phu ram singh terang dun mai phu bina kropi kong chunbang por singh teron pachethang chunbang nilip kro lapen klem rapet dam rapet ajur pojer piatum chetong don se ke pang thera sai pachun dun lo nihang longri karbi lameda mai atum pen ingdeng thong ke prakathom karbi lameda mai ningka ni se ka mai pike paman ponchia long alang litum pen jiroi pu alam sai mati magazine seta me chepaklang ponji pusi nang pachini don labang so alam sai long chabang lake purnima intipi lapen rap chabang sangpi lilitaro piatum hanlo lapen alang litum pen seta me lamet tapen khai ka chinghon karbiara ke do ana phan ingdeng thong ke prakathom karbi lameda mai ningka ni se ka mai pi bolong komaji karbi chutang aklamalong nang chitong don popu ning chepathi ponsi ka chuning ri pedopon ya nang lituma terang ke pha so asaya alam thai thani thata keteng si nalitum perang ke bitung dompan nalitum karbi lameda mai nihang lo mai pen laban ke ceng kon kardom paju lo kardom ke jasemet pini nalitum la perang ke bitung domhan nang chopapon late non ladak karbi lameda mai iria mai pi ingdeng thong ke pra ke thom ingkana se ke mai pi nag jutang aklamalong ke paman ponji
la bangso ya semet pini bangso sai bang la halo ini tumdak na kisoi kere dikim kerang aku te pachi aso ka pachi sai bang ini tum tangkir bonji pansi semeni tum kachingru tene pachek banali tum hanang chopata lai ini tumdak join si claim lo karbi lamena mai ni hanglong ri ame lapen karbi lo chawlia song thom do sing kem da sinat la song pli le he lo chawlia song thom do tente karbi lamena mai ni hanglong ri ame la song pisi kasinat kini bang so saing ding bang chapatel pi kono terus bang so puthak sabak mali tum herang ke bi tum pen bitum karbi solang dora depan pasti thang kon pen ning parung pen bang so leng ding ong kep la ke thom ning kana se ga mai pilong adu ka betame lameda farman hempe nang pabulai inji nang pamarji aliralo nang pidunji kasoning ngi thi do tensi male tom pandami kasina chopa kang tenang litum la akapre ke chera punji bang alitum la no la iya mai tenang pin khata teng pimanang pin khat so teng ni litum ta khoi jun bom lo tapen ke bang langa por sita me iya mai pimanang pin khat pon na so teng ni litum ta klem dam dun po chera bun po din tante litum som pen pini din no na mat ke ni litum son ke chera dun na be ni litum bang phan ke la so kera be chohang laputa ni tum phanlam the ave pen ni litum sitame la so bang ke ni litum jungjung ga sik person da ave daga bang ni litum tiria mai de menang pin khat pon la bang so ning kana se ga mai pilong nang tong na i bangku farman bangku tang bangku dola so putak sini litum bang sik do tang de pini ni ja semen daga bang ni litum la karbi la mena mai ni hanglong ri amai pen ke chun bang sar borsing terondo lang lehano pende bidi sar pu ni basa pikropido pende nilitum la karbi lamena mai ni hanglong ri amai pet nitum isi lamsai do paklang do magazine do lamsai hini do jiroi pen lor chuti pu sitame nilitum la nona por bu de manga nilitum tangka poisa ka dure hinamo ka dure do ko ka joini si soni bang paklang ponin ni de lo si lor chuti bang nilitum son si aso namong hangka kita me alabang dihin kadure ajo ini si bikok lah la non jiroi pu paso jiroi alam saya bang ke pu bang lini komilain tipi bang ke cabang lo penerap cabang dola sangpi lilitaropi alang li bang ke ene lothan bang pi alang na por pasi ton e man non mat ke tong ne der lo ason si ebo dun me pido toma bina kropi ende pu ninung do kro sang hodo ngi bang ke la pasi thang chun bang lo pene pu ik kerang do ko bang ke bang pulo na daga do an me ni tum bang ku sai de lo lem bang ku bang ku sai de lo tante la ya mai pen ni hanglong ri na so ka chape ke thang abelo ala bang ke ene tiri pi pulo ka mati la bang long ri amai lo chape ke thang ta be